Cene kukuruza na pijacama za mjesec jul 2026. godine jeste 24 dinara po kilogramu. A sad, hajde kažemo nevjerojatno, možda nije reč nevjerojatno ni prikladna ovome čemu pričam. Međutim, stari rod kukuruza od prošle godine cena je pala i kaže nikad nije bila niža. 24 dinara po kilogramu, znači kad kupujemo u rinfuzu, znači 1000 i više kilograma. A kupujemo na džakove, tu je cena negde ovako džak, hajde kažemo 20 do 50 kg, u tom slučaju cena je 30 dinara po kilogramu. Znači kukuruz i dalje prošlogodišnji rod. Jedan od razloga je naravno uvoz, drugi razlog kaže da će ove godine biti dobar rod. Ajde vidjet ćemo šta će da se desi na kraju, to jest na jesen. A prošla cena kukuruza za mjesec jul 2026. godine jeste 24 dinara u rinfuzu, a 30 dinara po džakovima.